دم باش تماشاوان هف پیوین آرکه از ریزان عثمان از خلق نه جه هف پیوین آرکه جوارا پیش کردم مجرد خلقا ما یوجاری گلک تایبت به آستانگین کو راستی روزنامه‌وان کرد ل کردستان سوریه ده میوان مجی مامستا علی تمیر روزنامه‌وان بخوا جیبری گرتی بو ده زندان پیاده ده کو ریوبریا باجاری کوبانی نهاده که پیاده بری کو ام دست به مجار خواه بکن ما فیچرک و کو بیجی راپورت گی درش لسر بشک جی بن پیکرنین کو پیاده و حکومت دا سالادار یا لدیجی روزنامه‌وان لکردستان سوریه کری ام به هفره وی راپورتی ببینن باشه ام وگرن وی مجاری میوان خورا گنگش بکن جه دسپیکا کو رژیم اسد دستلداری روجاوای کردستان را دستی پیاده کریه و پیاده دست به انجام دانا بن پیکرنان لدیجی تواهیا چین و تویجن روجاوای کردستان این کرد کر دسری ده دست به بن پیکرنان لدیجی راگهانکار و مدیاکارن کرد کر او جدیدم کو بدهان مدیاکارن رژیم اسد لنافچین روجاوای کردستان بسربستی کاری راگهاندنیت کن آرکی و سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه و یکیتیا روزنامه‌وان کردستان سوریه بن پیکرنن پیاده لدیجی مدیاکارن کرد بلگه کرنه الگوری بلگه کرنه هجمارا بن پیکرنان گهشتیه 23 بن پیکرنان روژا 19 هیوا 11 2012 چکدارن پیاده راگهانکار حوزان عبدالحلیم ابو زید لسر کانی ترور کر روژا 18 هیوا 4 2014 چکدارن پیاده پیشوا بهلوی پیامنیر کانالا روداو و رود ابراهیم پیامنیر کانالا اورینت دست سر کرن و اوج روجاوای کردستانی درخستن آنگونه فیکرن روژا 26 هیوا 12 2015 چکدارن پیاده فریدون قچو پیامنیر یکیتی میدیا لعموده بن چاف کرن روژا 22 هیوا 12 2015 چکدارن پیاده عامر مراد ریوبر بش نویسین آنگو تحریر ایزگاه هیوی اف ام لقامشلو بن چاف کرن روژا 4 هیوا 1 2016 لباجار دربسیه جنگین علیکو پیامنیر یکیتی میدیا راستی لیدان و اشکنجه جالی چکدارن پیاده وهات روژا 16 هیوا 3 2016 اسایشا پیاده مسعود عیسی حمدی پیامنیر مالپرا یکیتی میدیا جمالا ویلگوند خزنام زن یا بسر تربسیپیه و گرتن روژا 11 هیوا 4 2016 لباجار دیرکی رونی محمد بکچی پیامنیر مالپرا یکیتی میدیا جالی چکدارن پیاده وهات بن چاف کرن و راستی اشکنجه هات روژا 27 هیوا 4 2016 چکدارن رون خوماندیم بسر پیاده و ریوبر کارگری یه رادیویا آرتا اف ام محمد صفقان بودما 1 ساعتی رواندن و گفا کشت و شوتاندنا آواهی رادیو آرتا لی خوارن روژا 21 هیوا 5 2016 چکدارن رون خوماندیم بسر پیاده و پیامنیر رادیو ولات اف ام و حسین محمود السینو برپرسیاری کووارا ولات لباجاری دربسیه بن چاف کرن جه روژا 11 حتی 15 هیوا 8 2018 اسایشا پیاده هر یک جه قادر عگید سرنویسر روزنامه بویر دلوان چتو پیامنیر کانال کردستان 24 حوزان خوشو و نگری کانال اسمانیا کردستان 24 روان عگید و نگری مالپرا آدار پریس و رادیویا 1 اف ام وجودی چیا و نگری رادیویا ولات اف ام دما رومال مراسم بخاک سپارتنا شهید کی لشکری روج لباجار قامشلو رومال دکرن گرتن روژا 15 هیوا 8 2016 اسایشا پیاده پیروز بریک سرنویسر کووارا شار خست نه زندانه تکانه ده و علاوین کوواری دست سر کرن او جیدما کلباجار دیرک رومالا خونی شاندانه که لدیجی پیدید کر. روژا 15 هیوا 8 2016 اسایشا پیده پیامنیر یکیتی میدیا آلان سلیم احمد لباجار قامشلو بن چاف کرن. روژا 16 هیوا 8 2016 اسایشا پیده برزان شیخ موس روزنامه‌وان دمالپرا یکیتی میدیا گرتن. روژا 18 هیوا 9 2016 چکدارن پیده پیامنیر کانالا آرک اسماعیل علی لباجار دیریکه گرتن و آمیرین تایبت بکار پیامنیری دست سر کرن. روژا 22 هیوا 9 2016 چکدارن پیده ریگری لرنگین شر و پیامنیر روداو کرن و نهشتن او درباسی روجاوای کردستانی ببه. روژا 22 هیوا 11 2016 پیامنیر رادیویا ولات اف ام سردارداری راستی اشکنجه لسر دست چکدارن رونخو مادیم سر پیاده و هات و روژا پاشتر لنزیک گند الخمائل کو 20 کیلومتریان جباجاری حسه که دوره هات دیتن. روژا 13 هیوا 5 2017 چکدارن پیاده برزان حسین پیامنیر آرکه لباجار گرکلگه بن چاف کرن. روژا 22 هیوا 2018 چکدارن پیاده احمد صوفی پیامنیر آرک تیوی لدرکه گرتن. بله تماشاوان هجا امین ها ویم جاره دیگل میوان خواه روزنامه‌وان علی تمی کو ج ترکیه مره امی گنگشب کن مامستا علی دم باش
دمت باش مامستا ببوره راپورتا ما براستی بشک جه بن پیکرنا لدیجی روزنامه‌وان و آستانگی روزنامه‌وان دبینن در کردستان سوریه ده ناوی تاتی ده نه تو وقت زانم تو پیشتر توجی گرتی بود زندان پیاده ده مامستا تو چاوا دخوینی آستانگین کو لدیجی روزنامه‌وان آتی کرن لکردستان سوریه ایمن سلاف و ریز شتا و تماشاوان ترا و هر کسی لتا تماشاوان که و از دستی که خوازم آزادیش هر کسی ده زندان ده حتی روجی رو زندان پیاده ده از آزادی جوان را خوازم یعنی تشتکی ایمال جمع تشتکی نرماله انه رخصنا كوكي پیاده رخصنا که لسر آوابی لسر قمع و اعتقال و تنكرنا ايك وكيد بين بعربيين مختلف يعني تشكي طيبات تشكي نورمال انه بكاري هوني دكن ايمن تزاني يعني تا اشاره كرجي ده حضور حفظان ده خطف كرن برچون پشتی سه مهان برادان فت وقتی فکریت بوارا لوان گهدار کی يعني تنزاني چت خازه يعني شتا چت خازه بخواد چت خازه يعني قال لك ايه دشون د زندان الجامعه دشون هاتن نقول كاكو يعني واجبو شام قرتنا دبي والله امجي نزان هذا يعني نزان وين سبي تشقرتنا فايمن ازبيجم كوجد بين صوره مصغره جبا خورتي حمي هاتي قرتن ايه تين قرتن نخويا انا كي وان دغري ارينا فاف سياسات هانا دكي اف سياسات تشتكي بسرنا كبي اف سياسات تشقصا يعني رژیم هفته 8 سال همبر توگرا وطنی آکردی با کارا دکر و نکو با کارا بسکرانده فای من از بیجم وکی بیجم مرحله که مؤقته در باس بیوی و دنگ ملتی ما کار نابه با اشکنجیل همبر روزنامه وانو سیاست باشه مامستا چما تو گرتی دما تل کوبانی گرتی تجوانا پرسی پیشرا چما تو گرتی والله كك يعني وقتك يعني ايمان مزانب انه حريك وكي بيجن توقع دكي ولا يقرتنا يعني كسي كارد كي وكسي تاثير لون دكي هر شخص طاقات وامكانات خزانه ايمان ازانم يعني قالك من عاجزن بس لفرصتك كده خاصه انه ما بقرر ف بشتي كو هاتن ام قرتن برچون خطف كرن وكي بين ازو هوالي من جماعة أحمد أولي كتي محاردي برشون تدي أو بري مقرتي بو فأيما وقتي مراد بندارن جماعة بيجن يعني سؤالي خبرستكن ون قوتني مادكن ون قوازنجي مادكن ون صار انترنت صار التلفزيون تدي قالك يا صار تلفزيون دار كتن باشه چماش تا عاجزن وكنت بيجي چماش تا عاجزن دانين دنا مخصص تمام كم از اشترى بيجم كل جوج عاجز وقت كو دبينج مرا برستكن يعني هو تلصق تلفزيون قال لك اذا كتيتا غازنجي ما كرنا تقوتني ما كرنا مقوي من از صار سد 10 قنوات عالميه در كتب وقت بي احداث كوبا ده وقنوات عالميه ده وتشتيخنا قوتنا يعني فوقت مريض شي استنتاجت كي انه وارخصنا اعلام ده ترسيه وقتی یک دبی والله تدبیر داره پشتی سه مهان پشتی که گوتن لسر مدرکتن انو از تسلیما رژیمه کرمه فمن تین که حوال موتیل جامعی لما تسلیم رژیمه کری يعني ببین يعني الوا سلوكي دنيري وكي زاروكن يعني با از قالك جار استخراج دم انه با اداره ايمن يعني اداره بميجي حزبياتي وميجي في عقلي يعني خورتك تبقري ببي هاري سيما هون دهندر خونيا كي الباجاري كي عرب تبيشتي سيما هون هبر ما يشكنجل هم بردكري ما تشتك تقصيري ما بترها مو عمشتر نيرندو كاكو تسيما هنا الجنب قرتنا يعني ايما معني امناري نم غازن جاد كنا فايما باشا مامستا ابن بكرن تنه دجي روزنامه‌وانين كردن يان بگشتي پیادج روزنامه‌وان دترسه ایمان ازو ما مستجمعه ام ده خونیا کتابون 10 داعشی جمع بون ام کربون اتفاق ده مخابن يعني تشتكي مري جارن دنيري اي كرد وقت حرس زنداني مرار مري فريد كي انه
ته عفو در خستن داعش دهاتنا بردان جمع هنا كمان دهاتنا بردان عفو يعني تقول ما عفو در خستيه ذكرى تأسيس بكاكي ماهيرو ورقصة برداية هنا جيوان داعش إما زانون عفو جمارة تننا جبر إما زانون قوتن إما تما تواني زمان إنه جبوت شش كلمات ترسل نه إنه كلمة حريك روزنامه‌وان در كافل سر فيسبوك كي بوست كي داتينه جيت ترسل أوج سلاح عنا ترسل كانوا 24 ساعتان كانوا 24 سالان شهر بكن بس وقت يك لسر كافل لسر تلفزيون كي لسر راديو كي لسر فيسبوك يقدر تخيب بوست كي دار خيب جو هويت ترسن لانه او زانن مسيري خو مستقبلي خو حرتش تاخذ دري جريداي د ابدا د يعني يك غازن جيوان بك ترسن جو هوي لانه جبار دعم يوان وتعاطف بخازن عالم بوان تعاطف كي فايمن از بيجم سلوك يوان غلطه سلوك كي بسر ناكبه حركه كردي چقاسا شر به اشکنجل هم بري و حركه به او حركه وكاري خو بردوام بك يعني واما جي كروزنامه‌وان كسياسات مدار كردستان سوريا بالتايبت يعني چقاس وري قرتن اما پشتي سيما هون امواني هاتن جو هوال قلت يعني ببر نزويت شتي خازن بيجم انه هوالت خبرك هوتي بلا كرن انه تم تسليم ريجيمي كريا متن هالجام ريجيمي اللي تلجم والله من الجام يعني فخويا تشتي بلا بوجي ترسن يعني فواني هات دكات الدبات صاروا انه هي دانج بكي انه تلجم مو اما اسكانم دانج بكن بس تشتي حرت تشتي هي دباز بيجن مراو قد قالك سر بيشمرغان سر شهيد نمر مشعل تموك سر قالك من دانكر صاروا انه هي وجهه اسفاجئ بون بشتيكو از دركتنا تشتيك خواستی جي قد کرنا يعني تشتيك مخابن اعلامك يعني اعلامك حزبي وكي ويل عالمي تنيا يعني چه خاص ام دگرن سلطات قمعي اعلامي فنوانيه يعني حيف مخابن با اعلامك واني دبين ام اداره نظام ديمقراطي نظام تشيك تدي بين قوسين اعلامك نظام ام چنه مخابن يعني اسلوبك سلوكك ضعيف يكي نزان هر چی دا يعني یا یک درکتی دنگ دکی حریتی وی پیدا برای تشتی خود بيجي از حبسي داما از الجمع الحبسي داما قرتيما و از درخست مسار روناهي پشتی ما دنکر 20 دقیقه ما دنکر ما گو نال جمع رژیمی ما از لکوبانی ما از جمع قرتيما لئیما ام انجمن اجتماعی کردی ام لسر ام کاری ما بردوانه امش کاری خوب ناگرن و لسر وکی دبین ربازا برزانینه فاف تشتی کو تد بیجی تشتی مرید بیجی اعلامک دارش خوروی تشتی جی قوتکه یا چقدر پیوند گوتنم ترسل يعني جيبوا شو تجي قد كيه دليل انه با مؤسسات فاشله مؤسسات نكانه غير خو بيسه وقتی که ثقتی خو به نفسی خو هبه برا رخنه هبه برا هر کس هبه رخنه بکی برا یک در که 24 ساعت بالعکس يعني اف تشتي مريض وقتی که ام دیویژن با تشتغل که به خدمتی و کوزانه به استثمار بکن يعني وقتی که ام دیویژن ام جبوت شبه خورتانات نکرد جبوت شب سه ماهانه هات نگرتن يعني اف سه ماهی که ام هات نگرتن يعني براز بيجن در كم سر تلفزيون براز غازنجي واجب بكم براز رخناي واجب بكم براز وقت يكون بارتيك ثقتي وبنفسي وهذا دبي ون ترسل دبي ون غير خو غداريك اف تشتا جاره قدام اثبات كي انه تنظيمك وقت دبي دائما احساس دبي بحاله نقص يعني شعور بنقص فبالتالي ايه غير خو يقدر دكي دبي قمع ببي دبي تنايبه وافجي اثبات كي انه ابرخ استناد تنظيم مستقبلي خو ويتنبه مستقبلي خوشبر حالك مرحلة هندر سوريا دا فرص قالك فرص كاكا علي تجبور وناهي تشل سر پیش مرگا گوتبو ايمان تدي كحكو كما مستجمع دبيست يعني قالك كود هات جماعة برس كرن يعني قوتني كود داس بيت كرن جو پیش مرگا دا داس بيت كرن از لفرنا خواز مذاكرة بكم يعني اماز نب اجواء احتقان رتشيك وقال لك ملت تزاني باري حملناكي ولا بس تشتي هاني تيغ وتن نو با پیشمرگانا مثلا ما بیتری جواره که دودسیان نو با پیشمرگانا خواهین نو با پیشمرگا وانی وقت وجه ما تكر وقت وجه ما تكن يعني تشتي موصفه الدنيا
پیشمرگان سلاح خوشکرونی و پیشمرگان دعم خوشکرونیاتی و پیشمرگان کگو یعنی یک پرس که یعنی ولات یک پرس که انو کگو تدعم خو سلاح خو پری خو تشکرونی هاتن ما هم زمان 2011 دا رژیم بانم کرد کوبانی ورن ام سلاح بودن ام حرتشتی بودن ونشد خازن ام بودن ام کوبانی تسلیم واکه ام 11 بالرژیم الكوباني حاضر بون 11 ام 10 هنا موجودا يعني فهي من از تشتي سر پیشمرگان و سر تشتي سر سروق برزاني بدهان جارم بگوی خو بیست يعني وجه مرام ذكر يعني تكري زندان نبس لبس هين قوتنا وجهه تذكير يعني تخوازي يعني مختصر حقدك هي بو حق داجي حقدك ني طبيعيه حقدك تم مبرر جيرتنا فدبي اف سلوكي خا بجوهرن دبي العالم قداري كان دبي ولاته ما حركسيه ولاته از الجام رژیم 2011 خطف ما كنت ما حبسه رژیم از برم چوما حوالی پارتیان کوبانی گی خطف کرنا ایوا کی ما کار کری فما تمن کری که يعني حتى نوكي عبد الرحمن ابو حتى هذا مصيري خوي وندانا بدهان خورت ما اللي حتى نات زندان انا بايا اثبات دكير يخستنك ثقتي خب نفسي خدتنا فبالتالي دائما احساس دبي شعور بحاله نقص شعور بحاله النقص وقت يك دنگدكي دبي معناه خا اف جريمه كري فبالتالي دبي بساكنين دبي ويد زندان كن دبي ف تشتي مقابل تشتي باشا ما مستعلي يعني تشكي راستي جلق البالكيش دمان هذا دويني بيرج اوان 102 113 آزاد بردان و لید همان دمه ده روزنامه‌وان و نوشگهان آرکی گرتن تشكي جامد تشكي نورمال اجبرش وقتكم من دي اف خبره متهمين هذاك جبوتش متهمين هذاك لانه ايمن ازو ما مستجمعه دندر حبسيه دابون ضغطن عفو عام درخستن جمع درخستن داعش جمع درخستن ما قلت شيء وعفو عام هاتيه اي ما جي وقتي كم تاني هندر ضمان عيدي دا عيدي سال مره ضرب وصلون ام درنكتن عفو بري ما دا عفو سي عفو هاتن لا ما ام شخصياتنا مغضوبين عليهن عفو جيرتنا تشتكي نورمالك كك ريزون فاما وقتي ما بتشوفي خدي يعني هين كذا ورا ام بخون انه ما بيستيه يلسى الانترنت نجم تشت ماد زندان ده بتشوفي خدي تشتي او بكن فهي من از سربي نقطه از فيجن يعني مثلا يكي داعشي داعش ريفيو او دارمنا يعني ازين بيستو دريان ده وكي دي انفراديه ده يعني هناك كوبوني دو داريدو من خدمات ما تكرن بس دو برا كم مجوار يردمي واكر تدارون ما بيجن كثيرا ما بيجن ونظرن وضعي ماتشيه فاما حالك حتى ده هندر وان ده حالك هي في حالك قبول نوكن هندر وان ده في حالك قبول نوكن فهناك دماشين اوجي نزان كي دماشين فعموما يعني اف رخصتنا هانا كل ديفيجن روج اوفا ورقصو كونتونات وادارات تشيكرن اف مشروع كنا بين قوسين مشروع هاني كد كانن نكونه د صحفيو كداري كي نكونه ناشده كي نكونه سياسات مداره كي وكي عبد الرحمن هو بوشاش معناها قرتيه وكي رياض احمد دجا 4 مهي خوازيده تربون قرتيه حضرنا مسيري خواندانه فوانا بشكل عام سياسات يفان جرودر شي بويدا انه ام تاني هنا غير متنا وايكو غير مجدن بكي فاما دبن بي عنوان هذا كاردك خاينه فلان التركي رونشتي فلان الكردستاني رونشتي فلان نظام يعني بو قوتني هانك وكي دبين اسطواني حروك با اسطواني حروك دكني كي ومجموعه خل سر فيسبوك هنا عالمي 24 ساعتان يرشي عالمي كان فاما معناها مش مستوى نقاشي خدانا خن اف رخصتنا هاني بفي سلوكي وبفي سياستي سرنا كوي و دائرات تنگ دا بزيفري الدعم الدولي دعمكي او وقت كدنيرن امريكا ايرو وان دبي داره دير زوري ودبي رقي ودبي ممجير مثلا تشيك اف وقت كوكي خب في مثلا بخابين انه دعمك الدولي جمره هي خب في مثلا بخابين او قالكي معناها قالكي نزانن يعني
تشتكي امريكا نبشتش كثيره نبشتش السعوديه هاني 100 مليار دولار ملايين المشاريع ونقبي واندا هنا اعلاميه وكي خاشق جهات كشتن اعلام الراي العام العالمي قبل هناك تجاران تنظيمك ارهاب بكي قالك نوتي قلتن دبي والله وقلتي انجمان الاجتماعي كردي دركتنا الفلان غير اوروبا وقلتي بياده تنظيمك ارهابيه ايمن يكجارن از بخواني تساؤل دكم يعني ارهاب چیه ما ارهاب يعني كراسك حريق لخوات كي تكراسك لخواكي يجي كراسك ديني تايك قرت تايك خطف كر تايك كر حبسه بقانون تايك داخسته ويهالي حدود تشكر ويهالي حدود تو وقتی وانا دکی سر هفته خطا که دبن را دکشینی تکی ایسه وی تر داد که نتیجه خو ارهابه ارهاب وای هم ناز دکن بس ارهاب نه انه والله كراسك الخوك وارينا انه والله از تنظيمك ديمقراطي مو از تنظيمك ما ضم مصطلحاتنا عالم يعني تزاني كي ريزان بحظ ازناب بحزاران معناها مبالغه لكن بدهان روزنامه‌وانی پشتی اش حبسه در کتب بدهان روزنامه‌وانی امریکی اوروپی خاطنه لقاء جمع خواستنه گوتی سبی چی گرتی لکوری گرتی بی چبتر چیم باشه يعني اوانا ما مستعلي يعني نها چما ريد دنا هنك دزگه هنا الور کاری خود کن لی دزگه نجی هنا مینا ارکه قدغه بچرنگی کار الور بکه يعني تو چا دخوینه ايمن از نبي تشافي لينير بلكي ايوا يعني كتلفزيون اركي سلاف واحترامي من جحر كسي تيدا كادر تيدا كارد كي ايمن از زاوك دن را لينير ايمن از نير مثلا يعني معناها مقالك شفافا بعبد الرا ايمن از نير مشروعك هي كردستان هذا او مشروعه مستهدفه بله. مثلا قالكي روزنامه‌وان هنا قامش لودا ورخصت خواج نظام استاندنا و اف مرخصا ودعم خوش قبل النظام دانا وكار خود كنت قامش لودا از نوان بناكم معنيكم دانا كم مستوى نقاش دانا كابن يعني تو تبجي بروجا ماسترج راغاندني بدجي بروجا نتاوي كردينا مثلا از كانم اشترى بشكل كيدن بيجم برنجة كيدن بيجم انه وقت يكو الكركوك استهداف تبي وقت يكو تي انتخابات عنده اكبر كتله خرشح دكي واتفاق دكن رئاسة العراق استهداف تبي يعني مشروعك هي مستهدفة نابخة مشروع القومي الكردي بسلوكتها سلوك برزاني مشروعات مستهدفة اما جيخ والكره مثلا كدنا كردستان سوريا لكردستان تركيا لكردستان ايران مستهدفه كيكي معني يعني هل بتوينين مثلا بهن روزنامه‌وان در كافي زانن مثلا سال ربازا برزان نمر برزاني دمشق ابروجنا روزنامه‌وان نابه هبه نابه دبت نبه دبه كربه وقتی کار نبه دبه حبسه كبه اب جزء مشروعك مشروعك كامل متكاملة يعني نانو حالك فردي عبد الرحمن رابو هتي خطف كرنا العفريني حالك نا أبويا بجزءك بمشروعي كركوكي دا قريداي بجزءك بالرئاسة العراق دا قريداي مشروعك يعني مختصر مشروع الكردياتي بن سروق برزاني ايك لواء ايوي رمزة في مشروعية أو مستهدفة فإما كردستان السوري أنجمان الاجتماعي كردي هلبت أمجيوة تمن تيكن في فاتورة تيكن كاكيريزان قال لكي تشت يعني قال لكي ما كان بو فكار بكرا قال لكي خورت هنا قال لكي يجار انتقاد كمال الوطني كردي جمارة تشكرية يعني بين از يجار حديثي خود أفكار از خوازم فايدة جبه وقت بينم ما انجمان اجتماعی کردیش مرا چکری انجمان اجتماعی کردی نکانه سلاح خلقی دینه سر پی خورد خو هر دیرزور و رقه و حلب اون را در کوه انجمان اجتماعی کردی چه بیش بو ماوی کردان جبو دستوره کی رو هر چه بو دستوره کی ماوی کردان تیرا پیک بینه نه نو هر روی ارهاب کیل که داره به ولا مد خون خورد خو
وقت دبين جنود تحت الطلب بناله واتشتون نكون ملتي خابين نكون خورتون بخابين انجمانا اجتماعي كردي رو حركم لولاتك كنا وانا مجيش بو حبسان وجبر اشكنجه وجبرت ملاحقه حرك درك يرا دركتن ام ببيت تشتي رازينا لان رازينا سلاح خلقي دينا سال قرمك اخوا وهر شر ارهاب بكن ونظام شر تش بكن اشترى تشتكي بيجم يعني شر يعني 2011 دماهي حفتان دا این رژیم المناطق الحريمه كردي بو رژیم بانا مكر مدير منطقه مرة رونشت امام دخوازن كوباني تسليمه واكن ونحزابنا وطنينا بس اما ام دعم جيبوادن ام سلاح جيبوادن و باجاره و و بدنانا رياس فتح بين انتشكتنا بنيدو خطايا دي واتشتان المطارح اما ام دنيرن ام نا روكي رژیم اسد کتی ظرف کی هیرو ام هرن لکیلک و رژیم بسکن ملت خوقه مع بکن اف ككيريز موضوعك هي مرتبطه بقناعاتهم ده قناعه امام مستعد قال لك بسالون حوالي ما انجمان اجتماعي كردي دور بارا دركتنا بسالون وتركي را دركتنا والجامعه قال لك كامبون دارو نشتنا ما هم نظام النتائج شيء نتائج سلاح خلقی قبولناکی سر گرمکی خداینی خورت خب بشینه دران خورت خب بکوجی جبو والله اسکی دیرازون او بکم جبو بر از اوراق خلصر طاوله كاكو امريكانا اتحاد اوروبي نا اوراقا زانن نا تنظيمات زانن مصالح خزان مصالح قانون روكي دولتك رشاري دولتك يمكن ريدن نري الهاف كرن فبالمختصر اي من ازبيجم تشتياني مستهدف اعلامي جزء مشروعي كامل متكامله ايتي مستهدف كرن نيفي خا مشروع القومي الكردستاني ايد بن ربازا سروك برزاني دي مامستا علي تامي روزنامه وان گلک سپاس جبوتت بجداري هپیوینا ارکی و گل سپاس تماشاوان هپیوینا ارکی هم گشتن داویا خلق خو حتی خلق دی بمن خوشید جه دسپیکا کو رژیم اسد دستلاداری روجاوای کردستان